Mama wakwaba aha GC and page so midin ede adwoa searching. And then the day the kanya ode ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so ube notification. And esa ne news e de betu bia obenye bi atie anase obenye bi ahwe e GC and page ha midin ede adwoa searching. Daddy Fred ni programmer oya watu ni din the announcer newspaper so na abranti bi Fred ya ode ensem etu dwa na den ensem na ode etu dwa na ensem a okay nya ne se eye Dormaahene na nsem wa sorry ana na do enda be hospital mayenyo enda yehia airport o enda yehia senyo no okai say his excellency na ado dan kwa Akufo-Addo ekohia eye Dormaahene na Dormaahene ede ensem sa etu n'anim no his excellency na ado dan kwa Akufo-Addo eka kire ne say oba be ye president nyama bebre na waye ede ama Dormaakro no na emposunyane na ne ho keka ho enti no enye Dormaahene nkwanso no ye ohen wo Ghana hanom na afen so enye Dormaakro no anase sunyane na ne ho keka ho no omnkwan no omhia impuntudwuma Ghana man no eso enti na ese ocheche na eso obi ane so na oya koye se ende beye we mame a na kame akoye se papa no nani eya abrade enti no nipa ya oka se kire se okai se his excellency na nado danko Akufo-Addo ede sa reply no anase answer no ama Dormaahene pen enti onti ase se ende Dormaahene esoria social media na ene de ogina ena obehwe na microphones esisi na no na omo ye interviews akese na papa ye kasa ni yehia se abranti is on tiasi because wa kana na nado aka cho say why ye bi amaw na oye bi nso ede ama regions en kaina aka no na dofo ye nanim ensem a etwegu e wo social media no so Dormaahene na se de oje ne ho mena na se de ne nya asem keto akra ene otoma ne na nado na otubi mane ye otumfo na otumfo so otubi mane no na ne amafo so omu gina achi na omu so emma comment na omu achi taifo no ene nsem e ko social media no so de ene bebre na Dormaahene ne comment o ko make ya ede ensem bebre abe eye fix the country for your mo aso your mo echese his excellency na dan kwa Akufo-Addo NNPP amayoku no omo enke kom ho na youth no enye adwumenye na atendidi na eme ne nya asem keto akra na eno na Dormaahene eba out ebeka asem ranti bi eyi omuti awo from fix the country na asem krofo ne nsebo omo kan mpanifo no muntie atendidi na wom na enye na mo omo ya atendidi ni finche ento nchen na omuntie nsem embrante ne ka na ebe make comment pe na Ghana for sorry said dabi nana o kansa na chese face the country fu no atendidi na omudi no o ta omo achi ese nka wutu omo fo so omo nja atendidi no ansa na wabeka so omo ni amapa no Ghana for mpanifo mfa na o kaka so omo di atemina omo nja atendidi ni fi na asem Ghana for mpanifo ndia na o pa chese na chese asem a wo ka no enhye da enye class a na e wo sense mi nwadi nsem bebre na aba eye otumfo 62 so abe reply eye Dormaahene assembly akoka se de bia menhia palace eya otumfo kasa ofro domafo na domafo so no ma abe reply otumfo so abe reply Ghana for kasa eye ntokwa ene mpanifo mienu mpese omo de ben ho sem abe bebre enti no kwala ya ofre ewo Daddy Fred ni show so no kire se Dormaahene abeke kansa nsem ya nanado wabe man reply bia besin konto onti ase still che wabe se still papa ejina social media na oyes an yenti nsem a abranti no ede etudwa free New York Bronx na me pese obisa Captain Smart man be say tam wo Fox FM e de no ye ya loving see a papa in the loving see ball de no ye ya adwumawura e ball me wo Fox FM a wo di dwale free ho no busa no ma me timi ansa afi me kan sem bebre e wo do ho because me didn't definito ya kuma se de obo finito obi en Santa se fanchine bra poku transport test ubu finito ya ipese ubu sama me Captain Smart dia no ya loving see e papa in so e wo Fox FM a odi dwane ye ubu sama ma konkonsasa na loving see share why am I the number loving see the bonnet pa. Hey, say near be a course I answered that. Okay. Yeah, good evening, Andy Fred. Very strong.
no Juma Power, but a friend with share announcer, newspaper phone, because of Fiambo. Daddy Fred, me say Dormaahene no, or man a near tran and in too much. And maybe Nana do one boja, ewo, a broom said Dormaaho. Emo you so wet, we say, Nana, and Kaunia ko ye ya, ubedi adi, promise a more promise ye, some over sports stadium, Namaya university, Nina ya mu. No ba mo boy to akasa wie no na na do so sorry ye kai ni se na na ma di hu ye ba ya kwan ni ade a onyem oja tu obi ano ya ba be na nu achi no o design mini akitwa no ko akire oja ye no oja meka e ka no oja ye eti asam hwe nam tutu bibia wano so me born in some pa just say what can I say now no an ojina ho no da no meti so obi ka say okono wi anu abegina ho na what say wo can you pay say na dwini sa ono an ne hu odi begina platform so aya o kasa na ya on fere unu ya ba akra na ema na na kufu ado amu na ususo ubo ubo ni dimbone wasa de akwa otikoko so ede an waye wo na wo na se wa ma otu ani asi ebranti yesusi eni na tem onde na ni monyam cha wo kasa yin na ti se kodwobesia wo ti se kodwobesia nkense se okasa bedwam kura wo ani wupa na jai se wo yiye otikoko so a yesu so ntasukoko wo ye nim ye be ka bi pa akire wa mo ehun se yenye nipa ketwa na na emi ya se nipa achirichiri wa achi ka wa ubehu de manu besia ye tama that Fred di ama ye nisa obi betim dina ko dina court entimu sura akire mo mese yete America mama ama fru play mra America mienhwe on fru play na ye hu se enne so obotimi ba America ye be buku hotel amano omra omeda on timi fru play ma America on timi fru play ko UK and you munyina munim you are all aware so oba US on ba cheno because Airbus scandal no omo hwen den oko UK on ba cheno oko France on ba cheno it you know it now their cousin yeah there yam fasten BNC and I'm not going to hide anything toto bi kwachi NDC toto bi kwachi yenim o meetings a woje na meetings na woje no muntimi enchihye ne ma boni infantia o my Ghana ye democratic country enye mo interest enye mo yiedie enye mo kwam selfishness mo pese mi nkomnya na mo de bese o man no ama o man na sa akonachi ade be ma o man na tumpon no ene ne hiaye. So I'm telling you, based on the allegations I'm making, I am letting you to know, so we are aware of exactly what you are doing, the meetings you have been conducting, and the people you have been meeting over time, what you have been discussing. We are completely aware of all the facts. But remember, some may that different may are aware. That means, if binum bisu ya aware, I binum esha de woye. Toto bi ka chekra dem ni so de we quite pa we de no biasa ba me kra me tire me ya aware. Enyo ngon enyo ferry enyo wanim guase se ba bia Ghana aduri Ghana ekodanim amanfo bo Ghana baso se mpuntu pa ekoso Ghana na mo bone ne hyemutirim pese mo de se wo mining kanko ade hyemutirim ye niema a emfata se be your mind betumpon and you telling us say ye mia ya no right yeah dear sa mo face country for na matio magum se be your mun hyeda en se Ghana fo adwene se Ghana yeden Dormaahene amatinagum say on sheda and criticism be say saglami
affordable housing no no anim se Collins that the gina home court affordable housing no ada na ba anya say na omukọ dining no makotwitwa dining video na omo si o ya tutu lecture